Assalomu alaykum. Aka yaxshisiz? Köpçülükleri, köpçülük, bir tuğanları, dayıneleri, etmeleri, ayavay, mağda geri tövüp, şu balasından Allah Teala şifasını versin. Şu India'dan şu operasyonu olmayı degen çoğu müddet turabızda barız. O çoğu ümitimiz orundalıp Allah özü koldup şu maksat balasını var. Şu ocakta operasyonlar iyilikli ötüp, el katları den soluğu çing olup, Kırgızstanda keregi jaragan, ömürü uzun, rızkısı büyük, şu tuğan urgunu yatkılbagan, mekeni korbagan, aldığınızda jigitlerden bolup arabızda yürüversin ha. Şu barıp, şu bargan yerlerinden şifa tağıp, şu Kuday koyup, şu doktorların doktora gelip kalıp, jakşı, den soluğu çiң bala olsun. Şu orup yürgen günleri bir gün bolbogondoy bolup ketsin. Barыбыз Kuday koldoy şüstomdosun. Şu sizler menen koşulup turgan şu taga yurtu kattı hareket kılıp atат. Ошо koşulduğunu жеңиш таксы. Ana биздин ошол илимдүү билимдүү алымдарыбыз ушколгондо. Аябай мен ушу группаларда көрүп сүйүнүп атам да, колдогондорду. Көчөгө чыгып, силерге жардам кылып, акча жыйган балдарга да Кудай өмүр рызкысына береке берсин, үй-бүлөнү бакыт берсин, айма тынччылык аманчылыкта. Мындан кийин деле эч жамандык болбосун, ушу жакшылыктарда, ошол жигиттин нике тойлорунда күбө болуп жүрө берели. Кудайым ушу шифасын өзү берген болсун, дайыма тынччылык аманчылыкта, учкоргон элине ынтымак, рызык эшик берсин. Şu kılıp atkан azırkı, dıykançılık, mal çarбачылыгы, ümit менен kılıp atkанына Кудай береке берип, ошолордун бакыт таап, ошонун үстүнө тойлорду кылып, жакшылыктарды жүзгөрүшү керек.